Onu mau kale huhuhon non vi ansin le huwa. Ein donanu wilo kono kele a. Amo ein donanu kwetu egbe bi. Ako huhu kaka. Amo egbe o eye wado kwetu egbe wawe. Baba do la santa. Ein wonu mi me. Anando honu mau tu ebe na sede egbe tuwe. Do bi o kwetu egbe. Ina hando mesela si wema anta fatonu kuloko go khame afatongo me. Le Acte chapitre 7 verset 15. Et Yunando, et pour mettre les pots, les yawesi. Et n'a un coup d'or, et ça vaut nous mino. Et mi mondo, et nous à couno nous bon, mi wano kwechebe. Et zi mi ji, o mi gbabo yigbe, o ino kwetongbe. Nunda gbe na mona couno si ronlo mele, yenaba jonomi. Le Jésus sin comme et vous qu'elle a victoire côté we pobi Jésus Christ sin comme ami mati fui le bondo tabatuere o on voit les points ratoué o fait nous déjà on le gan ni Jonathan Gandhi le le doé yon e wanu gwi lo kono kele a e wa kontue lobo wanu me da patue le bi me do foto bi obiwe do gbeji ni no ma uton na do horo tatome lobo na jegundo tatome le Jesus sin comme ana top bi opochegbe do agbaza che donwe iteme mi me lo podon nto azana mi de akokuku hon alopa le bo hon mon koton le gbere mi kuna hun wa amama gbojo le do gan lobo le kuku o dion enahun do gan ho lo ba enahun Jesus sin comme onu e akruno bi akwede gbe yo nu le bi no di yo be ide no tin gban pa fere bi e jono ba me po won amo ma ude su e wa kwe gbe ne so nu kwetu egbe do gan ho ba kruno poda kwa pa ton le po bi na ba jono kwetu egbe commenter bon là akruno bi okwechegbe entre Seigneur ma joron to do nouveau no akruno egbe ba ni bi ogbezan to me o like no di nu do won do emi ton gbe o yedo akruno si jono yiwe o partager de lo podo nu gbo le nkoton po nu me ayin wana le do wa bone wade nu sian ora santa to mai hongbe tegbe wa na mo de ho le nkoton Jésus Christ sin comme mi khorede amen.